Iqiniso libalulekile ukuthi silikhulume. uMax was wrong ngoku-expose iy'ndaba zasemakhishini asendlunkulu. Whether ziyiqiniso noma isilona iqiniso, but it was wrong ukuthi kukhulunywe uyena leyo nto leyo. Nawe uwumuntu kazana nje ngaphansi kwaZulu. Akuweke ukuthanda ukuthi umuntu akhulume iy'ndaba zakini ezibucayi zangale ngemumva. Whether ama-allegations were true, but akukho kuhle. Moving forward, uMax Makhanya unezitho esizaziyo zakwa-social media nesingazazi. For ubaba umdidiyeli laphana uNjomane ukuthi akukhulume esithangamini seyindaba ukuthi ibutho laseGoli uselithintele lenye ukuthi lifuna uMax, noMax aphinda abuye athi khona abade beye kube embumbulu bethi bayomfuna nani sekuwenye into ke leyo nto leyo, sekuyibambela umthetho ngezandla ngoba uMax ukhona la. Uma kunento wrong noma engahambi kahle, ngicabanga ukuthi bekumele kube ne-protocol noma igaba thizeni okumele lilandelelwe mhlambe izinto eziphathene namakhosi, inkosi yangakubo nani kusuka incwadi ebiza uMax eceleni ukuthi no akasondele eduzane noma makhona umuntu obenga-actor ubenga-actor ke mhlawumbe anquma uMax noma Max kuthi unyamalele engazi ukuthi, but njengoba sekanje lento isiziyaba i-public interest, like wonke umuntu ukhuluma ngayo, wonke umuntu sekuney'teki zo-20,000 rand kongaletha uMax ephila kuphi nakuphi, lokho sekuletha uhulumeni nomthetho eduzane. Mind you, kujwayelekile ukuthi la kwa-TikTok kube nabantu abahambayo ngezinto ey'sukela ko-TikTok, and angeke kuhlezi leyo nto leyo uma kuthiwa mhlawumbe izinto ey'sukela ku-TikTok angeke kuhlezi kuba successful. Futhi ngingasho ukuthi ngezinto ey'sukela ko-TikTok abanye abantu bake bebe nenkolelo yokuthi izinto y'suke ku-TikTok. Uma ngiqala mina nguwumyeza njengamanje ngeyisa la bese imedia ithola interest, umphakathi waseNingizimu Afrika uthola interest ngalokho kade ngisuke ngidelela ngakho. Isitha sami siyokwazi ukungena ngenxeba njengempethu sizolimaza umyeza ngesimo sokuthi vele kuzosolakala kuphi noma imini izokhonjwa bani. Lento engenzakala even nakuMax, umuntu onenkinga noMax abone ukuthi vele kuyaphoqa umthetho uma kuthiwa uyaqala uya-act uMax unenkinga unendawo straight lapho kumele kuthiwe khona. Abantu abanye babezomfuna emakhaya nomholi mhlambe owa-alama umphakathi ukuthi nalo muntu siyamdinga, simdingisa okwembuzi yomsebenzi, uyabo. Ilezo zinto eziwuthuzo oqala okumele iqale iphuthunywe leduzane kuyina kubhekwe ezinye zezinto. So bafethu sikhuluma ama-fact la, imagine asivezi ukuthi wena ufisa kwenzakaleni ngomunye umuntu la ku-TikTok. Ke niyayithanda kakhulu into edivide umphakathi. Uma ukhuluma into yokwakhe ividiyo yakhe ingaba nje nama-likes awu-1,000 something mhlawumbe kuya ku-2,000-3,000, awukhulume into ehlambalazayo noma ehlukanisa umphakathi phakathi. Hayi ngiyakutshela uyoba undaba mlonyeni konke lokho kwama-TV what ama-podcast what wangazi news ntontoni kuyobhalwa kube njeyani into yakho iphile, but into ekhalayo umuntu odinga umsebenzi noma ufuna ukwenzani noma kunjani dinga ukulekelelwa kubo, hayi khohlwa lapha.